eye ohene no oho no free no campaign kura. Everyone for Egan and MTVGH. Make sure you like, comment, subscribe, turning on notifications so that anytime the video gets away, add a little about the discussion no question. Na voice na me pese me bisa ne say from 92 no eba no. What is the process I first so elect a presidential candidate in the MPP? Is it not through the delegate? Yeah, no. Enti womo yes no me I still don't understand them. I am a dream when I'm say like sometimes when you go to their platform and listen to them now, it's like they are talking as if say delegate, they don't have sense or and I say like those who voted for Dr. Baumia. Meanwhile, no, the process no edaho and the tempia and you follow. Into see follow process no na say we fine when we na then you join the train because akwanya na ababeto but sometimes they talk as if say say chinchina we na enya say chinchina say bia kan na enya eno sa no na nke ya acclamation yento aba na ya acclamation ye hu so no na ye ma no but say ekoto aba dia that means obia wona adwen a o kire na me no se wo kasa na wo di atem ne wo kasa tia like the delegate na I still don't understand because me has say 52 years. I don't think somebody can decide for me. Inti wo kasa sa na me dwen ho na me hu no say wo mom na bia wa dwen wo form because me hu the reason why I say wo no wo try say nobody can impose any candidate on me. And I mean from day one before even candidate bia bra boko akofa the forms no na me decided that unfortunately this man to be we want me but me a delegate meeting wa bom but say me wo ho me no me decided that even before crowd be nominations. That is how me to me aba. Inti se me koto me aba na se me koto ma Dr. Baumia eno na nche se wo candidate open no say grassroots and say Ghana force on no mo pen. And unfortunately na me brother ba kon kra kasa ebo Alestete enye onye delegate. I quite remember I've forgotten the exact year. No, Alestete was even campaigning for NDC when Krum or no Krum Akim Aprade. Free or die to one Krobi or from baby Rokoto, or Heneno, or no free. No campaigning grammar NDC. And I say honorable Ken and Casansono sometimes ebi I may say no him. Because there are some people who follow me do a cheer, sometimes a hard dream. Obi bia onim da Alestete no kra no ohun so di wachi a ohun said this boy is like I don't want to use any word for him but enye say sa nipa no obedi wachi nti I wasn't even surprised when nsem bia okekan any ade but party no cannot sanction him because he's not a card-bearing member of MPP nti party need to mean any bibia or just a sympathizer and it's ana ne de na tie. It is a quiet first year, no atembia no ye call election. Na say unhuni say your candidate can win and I say obelusu. And olusu anyese wonu no welusu part of the system. That is how it goes. Inti no olusu then you support the candidate Na me no blame ni bebre so ho am de bema the leadership of the party. The last primaries omo call no. Enyoma bi call so Honorable Ken ebe make allegation bi kra. Sa allegation no na esen ko mo frɛ no. Wo frɛ no na wo mo ehwehwɛ mu. Wo mo investigate even kra no. Wo mo bisa no o se na nsenya no hu ye. O se no for baabi wo mo to aba no onya 3 o se ba ma na zero. Ebusan for asa ye no no report live no. E the restriction abeto live no so etin pamcho. Power tap mama na mo comment good live why. Asema ye ka me ni wasemboni ye ka ebi aye nwa kemfo abe report live no. FB picture wrap up for yeah. Entin wo mo hu emfanto wo mo trim say in election no see ya na tie. Enti say wukom na say wo lose this time around we make I say no for the same thing. But me nyama all the candidate ni 000.
And then interest obi wia obi abadima obi o. That is the trend that na man for per se womoto woma banedefa. That is how they voted on that direction. Until woman jai na ye nyina na yenye baako. Minim say basi as a shock there. Na the excitement no was high, but bemsa womu nyaye na yama womu time minim say bebre ni beba back. Obi bia one baba ko guso o ya we shouldn't even go to those people. Na ko begin and I say because sa nipa no o ya ne den ya ebi wa o mba ana obeka ho kra wa hwe anu abese ye ne oma. Nti no but minim say with time no ebi mo akuma beba from kakra ma wo mo beba abedwane because this was the very peaceful election ya me kra no mehu e wo MPP mo. The mentor so. Sa no ma say was it nurses allowance no say when 26 o ka chom so ontua meboa o ka chom dare so ontua by and no wa ba abai bia ba abetua ma mo amoye nurses empo covid di ba ye papa yi mamu entade nyina uniform allowance atutu mu pay mu mamu was starting agenda 111 at the mamu. No be abegyina say samotuma me a agenda 111 no wusi no me ba metoa so na wo se ma ye ne enti wakoto ama no wonu onya na ni suade hunu na wo si da ne se wode bo enye ye driverfo enye ye carpenterfo ne ko emu adwuma na mu nurses ne health workers no mu na mokoye agenda 111 ni mu adwuma na mo papa ye tima begyina mu school mu aka just obama automatic posting say woman make kitchen and ukoye posting no woman make kitchen and now papa bathroom e wona ne ye transfer wa makoye adwuma wonim say agenda 111 wona na kede be fo adwuma ana mudi atrosem mahamalaya achi ana mudi na achi na mokoto abane di TMPP teacher for mrebi ni atwa moka 3 months abra mo ya adwuma 36 months ya atwa moka 3 months aban ne ban no betwa moka 33 months ka ho elder sister akura for mimbre mu omupi no because teacher for mo kira de ma sebe ya ginim de di firi omo na se omo kwa Muhammad mi de na adwesa ba for omo ho biem na okura for akura for momo de bebre mu kakra ne sei akufo ado ba na mu kokko se ne na sisu na so sa biem akomo omo de oba ya no wotimi betwitwa mu kokko ne guru atwa 1 acre bi 1001 sister wo kokko 10 acres bia no woji 11,000 edini ko na sister omasa per youth emrante wo community ni mu na omama ko dua body a sa to bo se body yi no eguka ma ede ko ma akuafo ya ko dua ama ekromo ma mu a asa doko ama papa wo soro a ma mu so wa dware atrase ye dimro ni bibia guso wo ko na se body na nyina wa ko twitwa sa de akokrom akwakoton anase omomoto body no asaba ye beto abayi me no bedi adanse se videos bi ba ya na body egugu kwa ho a ya boaboa ho akuakuo ana omukasa na na do body sani pay etwitwa campaigning no ma wo kokko yimpane ma kokko timi sufiri from besi ase kuani bi nkan kire me se ye to ni kokko ama ne di 2 days ani entwa naka na obi odi kokko satem kufo edi kokko eba 250 Ghana cedis emma omuzu be fa 250 Ghana cedis eno no mutu kokko mu 10 cedis 20 cedis 10 cedis 8 years na omoko no matu mu 225 Ghana cedis eni bana hwa aban na wote so no obo ne ho modinti no ensemo de obeka che woni say asese o ma 70% and ye tokoko 9,000 yes aka kana do $10,000 say it yes e chemu miensa na ma 65 kuani na etimi trase hu say
And then side times 2. I ajana 1, ajana 2. Mahamalaya. I ajana 1, ajana 2. So ko a year to say omo mutimika se fasika beji sika gari. Ebi ne mahama eyemu. Sika gari remes because you just 3,001. No catch will say Obama at 6,500 times 2 a brumpo. Enti kuane ne tie man asome ene de ewura fi ne ho se papa iba ne me kokko kra me tie me ntimi nya one bag ene obedwutwa ye ho adwuma de ma me no kokko na me ntimi nya one bag ne ene me ntimi nya 10 bags 20 bags enti at least papa na ye bi sebi o Ghana fo nyina ye se oba bone ne kunu betimi ahwe ne saa ne kunu yare bɔ ne kunu ne sɛ ahokyɛ kakra ba pɛ wɔsɛ ai ana wonya sika ana na wone womprafo na adi ana no wɔgya ba ma ne sɛ saa na Ghana fo etie eti de yɛ kɛyɛ ɛnɛ yɛtimi de ukodu 3,600 na ɛnura nko a hwɛ baabi a ate wafiri abɛhwɛ sɛ Ghana kuafo koko yɛda nam koko for the sremo mummo makoma emra for ye de ma ha se bekuru mo ba de ka chem say yesremo mamu ntwa koko na fa nye galamse na anidaso wo ho ye ka chem say anidaso ewo ho yesremo ye di kotodwegu fom Ghana kuafo osisa ma ye basa na me hwe video la me si before me na netuo wo sugar say yes Roman schools e mo duane a ye de bro and I'm say hey na school for duane pe na prison for so e o mo nka school for e mo duo sa de nkate nkoni ayaye ha me say wo ka na o bakara galamse nsu a wa se we si wo mo wa da ase aha sa wo na mahama ba te sa de e ye ko to wo man mo ye no sa papa wo pe nso ye me ya wo ye Ghana ni wo man nyina ha se so ko go America mo ko school e so mo nyina sa be gu o man ni mo na ore fi se bre bi bedu a wo de se de wo fa so da fo bo ho bai wo be ko ja wo ma no wo nana no be ba na se o hia ni bi ba to wo na ko mo de na e die no be ya ka wo ma no wo mo ni sa de no ho ana enso nka hu dia na kuafo ya me di ja mo no mo se mo be tie afia mo ma school dollar ekosro dollar ekosra mo fa minim se obi timi etiti kwa wusu so atom wono kasafa dollar obi ato kwa wusu so some the dollar kwa wusu so ada wusu so emesua ye de kwa wusu so ato dollar to da bai eno mo nyina kasafa dollar ho na me se anka se kokko pro sanyimfo aboso akafo ene so mu su sa papa na ni tike ne mi refi mi oh mi refi my ni na wo gina na no wo che kokko no e ba mi busa papa ni din abeba acha no because ma hwehwe ne TikTok sa mi hu no akwasi papa na no wo che kokko na ayi no NDC ni na no wo che kokko e fa ne say daddy padimo no wai sa padimo so no kasa ma wo tonio ma wo ye ka ne say o tonio ma kokko mpe enti woni dollar ni eko sa padimo no wo wai wana na eche nkokwa ne mu ema ma o na ba kari ti mu ni ti 5 euro wo mu resi wo ma da achi se si a mo ma na asa ba ya ma do so abegu musu mo ma ana asa ya de so na ndi deposit a ebre ma mi so be sa di blame my bread of aba wo mia because so ba ya ma di so mu di abro e jo ba ya ma di so be ko ka kese pa na to doctor ba wo mia wo no be tra konya ne so a wa ye de wa sofa ese kebi o bi o ma ya ma di so mu begu e di Ghana for no mo nwini se o mo 5 euro ni 5 ni 10 you know mo ji ye no e sa ka ni nyire egu o che doctor ba wo mia sisi ene na so mo ni da ho se aba ye to no for what you can na to aba for udachi eno na no mo udachi generation mi ma mi bia na mo Ghana no a che ma me kwa ka be bo anwoda edumla ye to aba ka che to no be kwa poti mama ni ko to mle eni pa sa no ya abro eso na ni rua bi so ko tu ba nchi ni me nke ba ni pa na eto obi akoya adwuma wonye sika nya de e ma me to mi this ankofo ni wo system no ma cross na ma system ni de bia no ye ka de NDC fo nya sa ankofo no anything na do ba na so try FPP ba na so mo try say
Obema men mu ni parent education mo ma dwuma da wa omo so mpene no ma fa kwan bia so pene marketing kitin ga na konsu enu mu ye de enam no obenya ntoma ba ko mienu wo de be challenge nyonko eni ni bra ye bre yo ti mi na ga na fo se year the 2028 year be yi de so ma ye NDC ya be ko be ko ka sa ye ko aye no mo ma na nye sesa aye ba ko mienu mi ensa mo ma na meto so bia mu da so me men NDC aban aye de aba so bia mu da because obedi wo mabro obedi wo mabro se se wo ton nyoma woduma yentimi nto uba ti fie na okosu a woni ska de be mana ko asa be oso ade so ufie wura kuretu ka me pa se ko akopa de wo mo ne last hope ye cheska mo no enti wo to ade ko be ba be tobi na so anya bi de twitwa mo se se ko do ma fa so se wo do ma shufom se sim uko frade ayo ka se mo di o mo ma ko fitri nkrase se ko bro ma ko di o mfike nya ayo mo ko because ade ne enjoy na me so ya wo mi be do sabia me na 51 years enye se NDC abaya mahama abaya minim se de kokko go fertilizer bottom da papa we na wo se de kokko go fertilizer mi even ka wo mi wi asem baye na ha enti how so wo bebo ya na so be bright akufa do to kokko bottom edigu omo obrodo what so useless mo be na ma ba bottom kokko bottom ni nyina edi baumia yare na our kidney problem or some liver problem enti obeko operation mahu me ko ba blockade me ko blockade me try that me ko blockade wa blockade operation na obeko no oni ne busia na 2026 ena umbia sayale Dr. Baumia no ye din say Bible no oyale ai o say Baumia ebeko operation yeah sorry sa operation na obeko no eno na ede Canada Japan ebeba enti Canada Japan menkasa on bio ono no be lead MPP ede akọ 2028 ye pe no obo meji akunwa no service owu kura na ye yaji akunwa no kwasi afo alestete over kasa ana make say nyame krampo amane masa odwan na ukokun inu enu na ebo odam no odwan na ukun inu enu na ebo odam aboa na dia say ye yanka 2023 no onyasen obefa amu se mu na mu pe party liye mu na mbe mu kodi na chi mu sa amu alestete no ene onu abukan na kodu ni sen na kasa oko first interview mu nti asan o se amanfo disappointed no ne wura ho. The voice is all recorded. The voice is all recorded. The voice I respect all recording. I am sending my platform. You better deal with him. Or you'll be a mass uncle. Eti Alestete no. Eti na obi ka say e wo se woni MPP fo ne kasa Canada Japan kasa. Na ne nkrofo no a wo mo ba social media no. Woni wo kasa no wo mu jaye. Because how they na discharge MPP for bebre. It's like ya to abewi obeko life no wo mu gina so ene abeya ya to ye lucy ye de me kra no ase de madam so da ya efe na ma ase mani ate ene ho kwani ba ne de na ye me ya na MPP de obi kra se wo bebodua ebi kra se wo mo ba bebodua enti se engrofobia ya se obedi Canada Japan achini de engrofo a wo me ya se obedi Canada Japan achini de wo de ani se enfia pem Baumia ebelusu enfia pem Baumia belusu ene Alestete asmo kan ne se de akufa do ko bebre no a obewini ye no sa na ye Baumia se obeko bebre no wini na nya dia obewini be bia eye no ono Alestete no ye bibini solution the minua na kana edinti amezu de o wi ahete me say Alestete no so MPP for betmini na kasa woni ne kasa no woni ni free because uko me call ni profile no me hu MPP ti say fan say bia Kufuado picture bi da ho na Kufo picture bi da ho na say MPP mpanifo bi da ho eno an je say kan hu kan bi na da ho na ono an so pictures bi ni ade na egugo onye patriotic papa na the make an say Mahama oba ya fini no mo nyina mo fo mani hwe de Mahama ababeye
obi wo ha na 2012 na osa but Mahama dwumadi a odi no 2012 no ense hu a odi ye nyina na oto aso enei na senka mene Mahama enka se dia Ghana for ma me kwanya no kanya omanse ni mebu ababati koko so nurse fo gufie teachers gufie uba enipa employed wa be yiwo nyina wo so huntumi dia koko fo koko akuafo ka Ghana no enu ani se ko ukasa kakra bi a yate dollar so dollar no so en reflect baby a enuanum sei ene ye de ye metumi da tra Ghana ho ana Mahama de ele ade ochina ani afi envie mienu ekopim envie ha no saa na Mahama ote esika wi a kro no eni se opese na busuafo ebe eyie ena ohwehwe because sentisa enka ontumi me ton sa voter area voter river no area ho no enfa ma nenua ama je se eni obae obi aka obae ya obefa anyina him box site de ma onua na MPP ko bae beje ye no enka wo kra enka minra de ka wo fa onua yin ko ho enso okwa bia ofa so bia kire se Mahama pesika dia ayayi na Ghana fo angasa ya so ye din yesan se enka empenefasi etraining ka enka ye nhwese enka baby for mefenko Mahama mamude sumu finje nan Mahama just say na Mahama baya obeye wo mo bidin social interventions ni ade baby emfa MPP for aye free senior ha mo so ba mo ma behye mu kina aduan wodi wo de ma wo kraman kra wo kraman edia oni aso so wo ba e wodi a wo de ma wo no ene o kraman hu kra obabu na ni chie eti ye upapa ye nya odan na Ghana for egu wasese sika nya no o chechema NDC for anuanom se se ye hwe da galamse nso aye mo opposition mo se mo ba 2 weeks mo ba ma galamse a stop it so da Ghana nso aye se uko di nkontomre kra no a usuro se friends minra dubone uko se Ghana wo ba ye da no nso any who can buy there, and then you who is out. But 10, 15, 20 years to come, no. Ghana best say crowd, we are who fear ye. So I said, I don't think Obroni to see Ghana and only made the you because you're not a man for the shade. You're more who brat. You're petty will be more woman yet. Or be a crowd or Bruni in the dire crowd or your nursing. What permanent fledgment? And you are bad. Who brought in a so called these are all some of the things that see to me actually Ghana for man so many blood or ba wale for Oda ukunachi now Odo because of Bruniti exactly and I wish a journalist Ghana Jollof big up to you good afternoon Osha journalist e wo Ghana ya hihye won nyina from entino anya de obi ka Ghana jo si eso mana no so pa o yentene ka so bonia Mahama no mudi no ene niema enkoye mo amako school a mo ya journalist a mo tete radio stations ni TV stations no aka mo betumi aka se aban de wo ye nye obi